Ömürüбүз кыскараак 60 жыл, 70 жыл. Ошол үчүн аз убакытта тезирээк амал кылып, көбүрөөк соопсуздукка жетип алышыбыз керек. Башка үммөттөрдө 300 жыл, 400 жыл, 100 жыл жашабайбыз биз. Ошол үчүн Аллах Таала бизге ошолордон да көбүрөөк сооп сыйлыкка ээ болуп алсын деп кээ бир учурларды, кээ бир орундарды дайындаган. Ошол учурларда жана ошол орундарда кылынган ибадат башка бир жөн ибадаттан эселеп көбөйүп кетет. Ошол үчүн ушундай улуу күндөрдүн бириси, улуу айлардын бириси ушул Рамазан айы турат алдыбызда. Рамазан айына чейинки дагы бир ай бар. Шабан айы деген ай. Азыр учурда ошол ай календары боюнча Шабан айында турабыз. Анын баштапкы алгачкы 10 күнүндө турабыз. Бул учурда мусулмандан эмне нерсе талап кылынат? Шабан айы дагы Рамазанга жакын болгондугу үчүн Рамазан сыяктуу эле ага ошондой бир ибадаттардын сооп сыйлыктары көбөйө турган өзгөчө бир ай. Бул айдын артыкчылыгы Рамазан айында кадыр түн бар болгон болсо, биз турган Шабан айында Бараат түнү деп коет. Бараат дегени адамдар күнөөдөн кутулуп, күн бар. Нисфу мин шахри Шабан дейт. Шабан айынын жарымы, так ортосу 15-чи Шабан айында өзгөчө күн Бараат түнү деп коет. Билесиздер, эми ай календары боюнча биринчи түндөн эсептелип башталат. Ошол үчүн эртең Рамазан деген түнү тарави окуйбуз да биз. Ошондой Бараат кечеси 15-чи Шабан түнү киргенде ошол түн Аллахтын алдында өзгөчө түн болуп, бул түндө Аллах Тааланын көптөгөн тозоктон азат кыла турган пенделери болот дейт. Ошол үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дагы бул түн тууралуу хадистеринде баяндап кеткен. Ошол хадистер тууралуу бүгүн айтайын деп атабыз. Себеби бизде кээ бир нерселерди, мисалы көп эле нерселерди ашырып ийебиз да. Дүйнөлүк нерселерди ашырып ийсе исраф болот. Ал эми диний иштерде, динде Аллах буйрубаган, пайгамбарыбыз көргөзбөгөн иштерди кылып салсак, бул бидаат болот, бул адашуу болот дагы, Аллахтын алдында чоң күнөө болот. Ширктен кийинки эле чоң күнөө ушул бидаат кылуу, динге жаңылык киргизүү. Ошол үчүн кээ бир адамдар бул Бараат түнүндө бир түрдүү окуяларды токуп алышкан. Тигиндей болот экен, асмандан бир жарык көрүнөт экен, тигиндей мындай деген. Анын бирөөсү да хадисте келген эмес. Анан айтышат, Бараат түнү бир ушунча 100 рекеттүү бир нафил намаз бар. Биринчи рекетинде паланча жолу Ихлас сүрөсүн окуйсуң, кийинки рекетинде паланча жолу паланча сүрөнү окуйсуң. 1000 рекет намаз бар. Ушундай бир түрдүү нерселерди адамдар ойлоп таап алышкан. Булар дин, бул ойлонуп таба турган жер эмес бул. Бул чынчыл кабар берүүчү, пайгамбарыбыз айтканды, пайгамбарыбыз айтканчалык эле кылышыбыз керек да. Ашырып ийбеш керек да. Мисалы хадисте келди, пенденин намаздагы эң Аллахка жакын кези саждада турган кези. Угуп алдыңыз дагы, неге мен эки эле сажда кыла алат экенминби бир рекетте? Мен 4 дагы сажда кыла алам деп 4 жолу сажда кылып салсаңыз, бир рекеттин ичинде ал намазыңыз кемчиликтүү, намазыңыз ашыкча иш менен Аллахка жагымсыз болуп калат да. Ошол үчүн бизде урматташ керек болгон күндү урматтайбыз. Аллах жана анын элчиси айтканчалык эле көлөмдө. Ошол Бараат кечесинде мечиттерге чогулуп алышып, ибадат өткөзөбүз. Ушул түнү ибадат менен өткөрөлү. Бул жакшы ниеттеги туура эмес амал да. Себеби шариятта бир чогулуш, кайсыл бир амалды чогуу аткарыш үчүн Аллахтын буйругу, пайгамбарыбыздын бир көргөзмөсү болуш керек. Жаназа намазын ар ким үйүндө окуп койсо болбойт аны. Неге? Ага чогулуш керек да. Бараат кечеси деген түн чогулуп алып бир мечитте чогуу жамаат менен биргеликте ибадат кылга деген хадис жок андай. Ошол үчүн мындай нерселерден этият болушубуз керек. Ошол маалдарда азыр да көп сурашып атат да, WhatsApp'tan
Kavarlardı jönötüşöt. 15-nji tünü Baraat tünü bolat. Oşol tünü kim bir reket namaz okusa mınça, 2 reket namaz okusa mınça degen sözlördü köp suraşatda uşul tuura, uşul tuura emesdi. Biz al tündü negizele uşul ıyık ay, özgöçü ay, Şaban ayın kantip ötkörüş gerek. Paygambarыбыз kanday maani bergen bolsa jana paygambarыбыздан emне nерселер hadiste bayandalsa. Paygambarыбыздан bayandalgan hadislerdi baykap görsök, bul ayda paygambarыбыз көбүнчө orozo karmagan eken. Orozo karmaş bul aydın artıkçılığı jana bul ayda özgöçü maani berile turgan ibadatlardan birisi. Jalpı ele paygambarыбыз jakşı işlerdi köbөйтүp, özü köp jakşılık kılgan, köp bereşenlik kılgan, özgöçe uşul ayda dagı bereşenligin, jakşılığın köbөйткөн paygambarыбыз. Jana bul Baraat keçesinde emne kılgan paygambarыбыз, bul tuuralı hadisler kelgen. Birok al tünü özgöçölöp kaysıl bir namaz, kança bir rekettүү dep bayandalgan hadisler zayıf, alsız hadisler jana anın tokulma boluşu da ıhtimal dep aytkan ulamalardын sözü var. Oşol üçün ne kılış gerek? Belgilengen özgöçö amal jok, namaz okup, ibadat kılıp ötkörse, Allah'a jagımdуу bir amaldardı atkarsa oşol tünü Allah Taala süygön pendelerдің katarında bunun dagı günölörü keçirilip keteti. Hadiste gel otatta Allah Taala uşul Şaban ayında özgöçö Baraat keçesinde pendelerдің günölörün keçiret. Eki adamdan başkası deydi. Birincisi müşriktin günösünü keçirбейт, Allah'a şerik koşkondu. Ekincisi kek saktagan adamdın, muşahin deydi. Jürögüne kek saktap жүрgöndө Allah Taala keçirбейт deydi. Oşol üçün bulay can dünyönü tazarta turgan ay emne üçün Ramazanга girip barış üçün. Oşonduktan uşul Baraat keçesi tuuralı aytılgan hadislerдің bir kançaсын aytып ötmökçübüz. Negizi bul tündün artıkçılığın Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytkan İnna anzalnahu fi leyletin mubaraka. Biz Kur'an-ı Kerim'de berekeli tündö düşürgönbüz deydi. Jana oşol ele ayattın ugandısında Allah Taala inna kunna munzirin, biz eskertүүчүбүz. Adamlarga uşul kitap arkылуу jakşılıktın bagıtın, jamanlıktın bagıtın aytıp berүүчүbüz, eskertүүчүbüz dep ulandısında Allah Taala aytap fiha yufraqu kullu amrin hakim. Al tün öz berekeli tün degeni al tündö her bir çeçilgen işler bölünöt. Oşonduktan ulamalardan kebir aytat Baraat keçesinde Şaban ayının 15. tününde bir yıldık ırıskı, bir yıldık tağdırdın bardığı işke жүрgüzülüş üçün periştelerden koluna tapşırılatırlar tün deydi. Hadiste gelip adam üylönüştün hareketinde jüröt al bilbeyt bir yıldık tağdırdın içinde anın ölümü yazılgan ele deydi. Bir adamlarga uşunday, bir adam ar kim bilbegen, biz bilbegen bir aldıda emi köre turgan tağdırlar bir yıldığı işke Allah taraftan çeçilip berile turgan tün bulup bul tün deydi. Jana dagı adamdın amaldары Allah tarafka götörülüp körgözüp turlar. Oşolordun күнүмдүгү körgözülür. Күнүмдүgü bağımda jana asır namazından keyin perişteler almaşkanda amallarınızdı Allah Taalaga alıp barıp körgözüşөт. Anan keyin ekinci türdögüsü bir cumada bir. Kaysıl günü bir cumada birinci gün jana төртүнчү күндөрү amallar Allah Taalaga sunuştalar. Allah bilir. Bir oşol periştelerдің vazifası, oşo atkara turgan işi uşul. Anan keyinkisi adamdın jıldık evet var amaldar körgözötülgän. Jıldık amaldar jıyıntıktala turgan gün oşol jıldık amallardı Allah'a sunuşlay turgan tün var. Al oşol Baraat keçesi var. Paygambarыбыздан ne üçün Şaban ayında köp orozo karmayt elеңiz degende al Paygambarыбыз aytat Allah Taalaga menin amallarım körgözülüp jatkanda men orozo karmagan bolup tursam maga uşul jagat deydi da. Oşol üçün bu Şaban ayında orozonu köbөйтөлү degendin manisi uşul. Başka hadislerde daha kelet. Bu hadis Bayhaqi degen hadis jinagında kelgen. Bayhaqi rahmetullahi aleyhinin Şuabul İman adlı
hadis jinagında Ali radıyallahu anhu rivayet kılıyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ kâne leyletun nisfi min Şa'ban fekûmû leyleha ve sûmû yevmeha. Şaban ayının jarımı bolgondo, 15-nji tünü bolgondo, kündüzü orozo karmagıla, tünü bolso ibadat kılgıla. Fa innallaha yanzilu fiha li gurubi şemsi ila sema'id dunya. Allah'tın mehrimi, Allah'ın ırayımı asman dünyasına çeyin jakın gelip fayaqul Allah oşonda pendelerge kayrılуу jasayt. Ala min mustagfirin fa agfir lahu. Keçirim suray turgandar barmı keçirip salayın dep. Ala mustarzikun fa arzuqahu. Rızkı suray turgandar barmı bereyin dep. Keçirimdi bilmemi oşunusu bizge köbürөөк керек bolsa керек ha. Uşunu jakşı estep kalabız. Rızkı suray turgandar barmı bereyin deydi Allah. Ala mubtalan fa uafiyahu. Bir balayga kavulup kalgandar barmı? Menden surasa men aga bir jengilçilik, amançılık bereyin. Ala sailun fa u'tiyahu. Ne gizele bir surayın degen birö var mı bereyin? Ala kaza hatta yatlu'al fajru. Oşontip Barat keçesi Şaban'ın 15-nji tününөн deyt. Tаңына çeyin Allah Taala oşontip pendelerine kayrılat deyt. Kana kim var? Almaalda bekapar. Allah'tan alыс pende uktap jatat eç nerse kerek emes de bol. Oşol üçün al tün jeke жалгыз turup tahajjud okup Allah'tan ırayım tilep dua kılgan bolsa Allah Taala sözsüz dualarını kabul kılar. Kündüzü orozo, keçinde ibadat. Bul hadis İbn Maja degen hadis jinagında dagı kelgen. Hadis jinaktarına bayandalgan bul fazilet katары amal kılganga jarактуу hadis bolup sanalat bolчu. Hadiste dagı bir oşol Bayhaqi rahmetullahi aleyhi rivayatında gelip otat. İza kana leyletun nisfi min Şa'bana ittala Allahu ila halqihi feyaghfiru lil mu'minina ve yumli lil kafirina ve yad'u ahlal hiqdi bi hiqdihim hatta yad'uhu. Oşol Şaban'dın jarımı bolgonda oşol tünü Allah Taala pendelerine kayrılıp momundardın günөөsүн keçiret, kafirlardın günөөsүn öz abalında kaltırat. Jana kek saktagandарды öz ahvalına kaltırıp koyat Allah Taala deyt. Günөөsүn da keçirбейт, ага сооп да бербейт, oşol boydan kalıp ketet deyt. Kek saktap жүргөндөр, oşol kegin taştamayınça, kegin unutmayınça oşol boydan kala beret deyt. Hadislerдің жалпысын карай турган болсок, демек Барат түнү биз кыла турган амал пайгамбарыбыздан hadis катары айтылган, насаат катары айтылган, ошол күндүзгү маалда орозо кармоо, түнү ибадат кылып Аллахка кайрылуу ушул эң жакшы амал болуп саналат. Андан сырткары чогулуштар, андан сырткары сандары чектелген, сүрөлөрү чектелген түрдүү bir namazдар, алар жок экен андай. Jönöke ele 2 rekat nafil namaz, 12 rekat tahajjud okup koyumuz, Peygamberimizden sünnet. Bu tünü ibadat kılуу boyunca Peygamberimizin şunday hadisleri var eken. Allah Taala uşunday amallarda atkaruga mümkünçülük bergen bolsun.